كريجي نون هذه باي بجيج إجنا وسا مسلمان جو قرآن سولي تو بتو قرآن ده كفانغ ده بنور هداية تو مساد سنده كريجي سنده نون هذه نسا هاي سكره إسينغ تكاي نرجع كرن ثوي نونغ ثومجن نرجع ماي ثوي أدم تودنا أفهم بآيات كا أروت بآيات كا نيجي ثومجن نبكا عند نور ثوك دمنه منونغ الله رب العزة نايم ميم ثميه كريم كرينو إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أين الشيطان كريم بولن بدي بخشدا أي نشاني حافظ میں آئے بات کرے کو تو اللہ رب العزت نے شیطان كريم أي بودی سے سکی منون سیدر نشانی کا یہاں بھی گیا نسائی أي تھا تھنی با لطیفہ میں اب نشانی کا کرے اصل انسان ادونی یہ نقلی انسان ہے سکی پوزیٹیو نقلی انسان نے اصلی انسان دی منون اللہ رب العزت نے ہمیں بپوچھیں گے ادو آیت نے با ادو کی آیت تو قرآن پاک کی افہم آیت سے عزیز ہے تھومجن نرم کا اندر نور تھوکنے با ادو تھومجن ندری ہے تو نے ظاہری تلاوت کھکتے مساد نور لاکھ رہے با قل هو اللہ احد اللہ اب کھکتے نہیں ادنا ہائی و ادنا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زمانہ دکھل ہائی رکھا گسی بہت لاکھ پا ظاہری کھکتے تمگا نسائی منون کی آیت تو ادو تم دربنی نا کرمائی تو رہا صحابہ کی زمانہ دیتی منون سو مپان سو آیت انی مقصد ٹکرائی رہا نور تھوپنی نا قلب منور ہوئی بنی نا مکوئی ادھر قرآن تمگا عالم ہوئے رہے اور عالم ہوئے رہے کمائی تو یہ کہتا غیر سنگ کو ہدایت پیرے اسلام تو پوچھے لیا غیر سنگ کو کم تو با ہدایت تو پورک نبا کی سبب امو ویہن لیا اوئی برو وی دبرائی با تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی علم تمگا اوئی با عالم سنگ تو مکوئی عالم سنگ تو نہیں کہنو غیر مسلم سنگ کو اسلام کی مائی کی تو پسلدن مکی مرم امو ویہن کو کوئی سی توبر نبو نسی امو ینگ سے بغاقتن کھند سے کنا مسو امن ابا بہن تھا بکی چاہیے والدی آئی کوئی تو لیری مجھکی لینا سے ہم تو کوئی پھاکتا سے رہنے آئی کوئی تو مجھے روحانی آئی کی منوں کی ویبا پسک سے آیت سے مسک کھند رہے ماپان کی آیت سے تو تمبگا اویرپا عالم نینا مہان ندی عالم اویرگا غیر بو مسلمان سے منگم درگنینا جو مسلمان ہے اس کو کافر کہنا شروع کر دیا باب داری برا آلریڈی حالت کی مسلمان وہ ادھر لے بتاؤ مدو کو کافر شمدو پا ہو رہا ہے کریے منوں کی آیت تو کھنگتا ہوا مپان کی آیت تو کھنگت پا ادھر مرگ ہوئے گا غیر کو اسلام شیم کر رہا ہے گا مسلمان کو غیر شمدو پنے کہ تو کافر وہ کافر پکر ہے سکھ فرقہ واریت سے متھن نبو کی دمکت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکی متن مشایخین سنگ بزرگان سنگ پیر و مرشد سنگ دا اللہ رب العزت نے سنگی پوچھے سنگ نرگا سنگی کشف امدی مکاشفہ دی ذریعہ سکی سنگی لطیفہ میاں مسیدہ عمل توقن بنے ادنا اہم شبہ پوئندہ وجی اہم شبہ پوئندہ آئی گی ننگی وجی شدہ یاوری بن لیفٹ سائٹ تا یاوری بن قلب سے سی پائی کھتا سی آئی کوئی گا سی پائی تو دنا چاہی ہندو سورے ہندرا سورے نترگر کن کتھا سورے پرمانی کو نسی وہاں نے میاں پر مکتا نسی اینا ہنجری سی nasi sida pabiri ko muridan sing dene hangi si ai nangi nung da yauri bal latifa ai gi ustad takbir ise latifa kaya husin khoda function tawre latifa kaya function tawre check tawra ba mayam latifa function tawre ye kana uno gi illa mashallah tawra sing thoda alhamdulillah thumma alhamdulillah lekin صحیح معنی اچھوم بدا چیکنگ دورگا یہ موبا آئی گی لطیفہ سنگ فنکشن دورت تو دبرا آئی کوئی ممید نگاو برا نگاو دبرا اسے حقیقت دا آئی کوئی چک لیبرا نترگن ممید نگاو لیبرا اسے آئی کوئی چیک تو اسے آئی ایسا چیک دورے آئی من لطیفہ ہم فنکشن دورت دے لطیفہ سنگ دورت کھانے لیکن ایک بھی کام نہیں کر رہا ادھو رہی آئی نمی چپ کری نماز سولی چیروں جتوک دے آئی چپ ذکر ستوی ادھو تو کچھ کری میگی کی بنتوک دی اسادہ اچھائی سلاک پا برائی سلاک پا اور برائی نے نم نزد پا کری گی نو رسی آئی اسادی منونگ لری بلطیفہ سنگ سے آئی پیرو مرشد ادو ماں کی کامل توجہ آئی استاد درودو کی توجہ ماں کی نیند دو آئی لطیفہ میں ہم سے فنکشن تا وننم کی دمک زندری اشارہ ادھو مرم ورگت نسی ہاری بلطیفہ سنگ سے بغیر فنکشن یہ دن لئی بنے یقین جانیے
اسینگ مگنی ہاری بلطیفہ مکئی سے زندہ ہے وہ ربا چمبان دی یمو چمبان دا کلمہ سلمتی گارنٹی لئی تبنی گارنٹی لئی نا اب تک کرانو ہے بیو اے وجی لا الہ الا اللہ سوالے با سوائے تا ہرے رام ہرے کسنے سلمتی کوئی تو پہ یار پوسیبل نہ تب میں بھائی بیو یہ زبان کا کلمہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن جب یہاں پڑھے گا انشاءاللہ مرے گا مومن اٹھے گا مومن کریم سیگی منو دا کلمہ سنگ روا شی ہنگ بسو مومنوں نے ہنگنی شی بسو مومنوں نے ہنگنی آئین قیامت کی نمت حقوق پتہ سو مومنوں نے حقوق کلمہ پاکی سی پرد گارنٹیڈ ہوئی بوا پمنے سیگی منو سی تسبیح دے کچھ پر سبحان اللہ اینا کھن بھی آؤ ہر عمل کو دن نور پوئی سورہ بقرہ دیا اور بھی قیامت کی نمت ویرا متون سیدھا ایک میدانے میں سے قائم طور کا کوئی پنسرات لا نہیں دینا پنسرات لا میں مطلب مومن سی کے مانگ نور چکے نہیں ہے نور چکے نہیں غیر سنگ نہائے گا نہیں آئی کچھ نور تو کتب پی بھی ہونا مکوئی نہائے گا نہیں کسی نور لوبم نتی نور لوبم دی دنیا دنی دنیا دی لئی گئی تنگی کامل و مرشد پیر تھیر کے نور لوبر کا دم نترا پوچھیں کہ نور لوبم نتی نور پیر ہوئے ہائی نہیں سورہ بقرہ دا آیت ثابت ہے بنی حافظ نے آیت سوجت رہے تو نوسیدر بھی پائے پنی چناو سنگھ ہر عمل کو دنوں سے نور پوئے نماز نور پوئی روزہ نور پوئی حج نور پوئی زکاة نور پوئی تلاوت نور نی تسبیحات نور نی کرم نور نو مپانگی نور نی کرم نور نو مپانگی نور نی خود تو تسبیح پائے برا پائے کو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ سنی کو 100% نور پوئے مرم دی کہنے تو اللہ کی ذکر نہیں بلو توبہ تبو آئی کی زبان کا دکان کی لیرت پر تسبیح پر تراپی بھی دکا علی کی کنیکشن سے ہاری پر تسبیح کی کنیکشن سے آئی کی زبان آئی کی لیت ہوئی علی سے بھوکتن ہے کنیکشن سے نور دی پوئی لیکن مپاندے لئے لیکن جب منور سے لگا سائی آئی ہاری پر ٹک ٹک تو میں ہندو مجدہ اللہ تھاجن کی بتا رکھے دی نورانی مخلوق این سائی با عالم امر کی مخلوق منگا دو ادو کی منور دا لطیفہ قلب دا ہاری با اللہ سے سنگ رہنے اور لطیفہ قلب سے نہ کری ہوں سنگ ایٹومیٹکلی اللہ سے حرف پتا رہا ساری برائیاں دور ہو جائیں گی حد تک اپنے مغنوئے مسامت انتر نیم رنی قلب نے اجازت پھر ہوئے با سیدھی قلب سیدھا اللہ اس میں ذات سے مسیح کی ٹکراؤ سے تیر بمتم دا اللہ سے پھور بمتم دنے نور پوکنے با اور جب تک قلب سیدھا نور پوکری ببنے مومن کامل ہوئے بھی آرہے ادو کی قلب دو نور تو لاکھن کے دور سکرائی دی لاکھن کے نگا سائی آئین ہاگی بمکوک تو آئی کی مرشد تو کامل ہوئے بدر کرنے ماں کی توجہ دکی آئی کی تھموئی نگا اللہ اس میں ذات چگہ کدوئی نہیں ادو کا ہاری بقلب سے منور ورکدوری میں قلب سی آہان منی شنگی سپلائی ہوئے رگا روح دا چکنی روح دا کی امکا سر دا لاکنی سر دا کی خفی دا کی اقوا دا لاکنی عالم امر کی منگا سے منور ہوئے رہا حرم بتم دنے آئی نے نسائی کی شنگی سدھا بلڈ کی پریشر رمن نہیں ہے نہ بدو سائنس نے اسی ہاری سے کائنیٹک انرجی 1.5 واٹ ایکو کسی کی کرنٹ پوئی سے شمائنہ آئی کی حقشان سے سو واٹ امر کی تنخائی پوئی ہے سنگی انرجی سے کنانا چاہے آئی کی نفسن چاہیے با آئی کی نفسن ادو کی انرجی تو مئی نے با مئی تو سال گا آئی کی نفسن سینا اپام بتاو بنے با میگی نپی اگان دمی تا با میگی لو کھوچا ننگ با اور مینا پاری میں پچھا تو آئی نوئی ننگ با سگم با میاں پھتا با پنو مکسیسی کی نفسن سینا کی لاکھنے با ادنا آئی کی لطیفہ مکہ جو منور ہوئے رفا متم دا کامل مرشد امگی مکھن تا بیل تو رفا متن تا مہا کی توجہ کامل بھنگا گا آئی گی لطیفہ بکر جو منور پر رکھو بتن دا نسائی گی ناری گیزا ہے ناری گی مئی ہے بنے با نسائی گی ناری گیزا آئی گی نفسن سارم بچے نسائی گی سوگ نور گا نار گا سے انی چی تھوم جنہ با مطلب نور نا پاور کر لے با نور نا میں با اگن آئی گی نفس دا پاور پیرم با نار سنگ دو لوئی نسی خدا کی نور سینا قلب سیدھ توری با اللہ کی پوگئی با نور دو مدن لطیفہ منگا دے کی سپلائی ہوئے رگا نفس کی انرجی دو چاکھر لگا مانگل لے ادھنے کی دیکھا سا کہ ہوئی اموپو ارمبن نفس دو اسا کی اپام بطور ارمبن نفس دو ہوئی اگو بولے ہوئی اگو بدکی کئی لو حامین بولے حامین دیکھا میں تورے سن بولے تو دا کی دی ہوئی نصاب کا سن نصاب کا گزا سے مانا تا بلے سنگ دے کو کمری نا آئی کی نفس سن مرم دماغی مرم اپیجا سنگ سے کری آئی گنی او آئی کی مرم سنگ
matak dari alam hamar gila tita sing do to lo mari le ne ba ngasai so ki manga to mai ne sing ne nung sing le bak ne to kan napsane sigi manga siga sigi kal bane ru ne sing ne khafi ne afa ne sigi manga siga connection le ne ba adun napsa to kari haire napsa ne kari haire ai gi maru sing ai la ma to lo re karim te sani ne dire ai shi do re ai si jak pi wa ye kari haye juda matak tagi kalima solo haye kalima solo nang napa ni kalima solo to tar din nur gi ke sa pi gi nan nan de pi ro upai lai tabani na kalima sole adu gi batung de nur gi ke sa phange nur gi ke sa phanga bani na hui de gi mahak se koi kare hameng yaw san wale sim quran ne kari hay ba nafse amara han beda hui am bol ngal lai si uji si bagi bab ta ko hui anga bol si nafse amara kitan mehnat tawre kitan nur lae hasan da latifa sing de mehnat tawre adu gi kamai tawre लफ्ज़ नफ्से लवामा अम्मारा दी लवामा दे लाबा अदनु की मतलब कितन मेहनत के लगन मुलहिमा वाला बा तो कि पूरा मुकम्मल कामिल हो अगर करियो नफ्से मुतमइन्ना तो कि कुरान पाक की आयत लानी बताता करीन हरनी या अयतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती ओ नफ्से मुतमइन्ना हो जितनी नंग यारे लाओ संग रो जन्नत हाइने सिग नफ्से मुतमइन्ना से होए बतुं का फना फिर रसूल नसीब होए गने अहान द फना फिर शेख मतन द फना फिर रसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े अतन द हाजिरी की तौफीक फंगने मां के नफ्स से पूरा सके ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहाए गनी मरहबा मरहबा कुत्ते को जानवर को कुत्ते को इंसान बनाने वाले मुर्शिद मरहबा हुई वंद्र ले रबदो सा वंद्र ले रबदो मधु मी वलन बंगंबा इंसान से मंगंबा मुर्शिद तो मरहबा रसूलुल्लाह की माई कहेगी बशारत फंगने में मसा से बशारत फंगने में सिंगी मुकाम से जो रखो तो करी लाए फना फिर रसूल लाए तो फना फिर रसूल से फना फिर शेख तक ही फंगे दोगे फना फिर शेख कैसा आई नहीं तो शेख से काबिल होएगा फना फिर रसूल देखी सीधे की दिमाग से सैर हौरनी सैर अल्लाह रब्बुल इज्जत की माई कहते सैर मिसाल में कैसा हाइब ता हाइब पर वापस पलंग में कि इंसान नमाज मंगा न कराए तो जमीन द मस्जिद तो सोंगे नहीं रूहानी वहां की रूह की नमाज में बैतुल मामूर तो सोंगे नहीं सुभान अल्लाह बात करे को बैतुल मामूर तो फजर बैतुल मामूर तो जोहर बैतुल मामूर तो असर बैतुल मामूर तो मगरिब बैतुल मामूर तो इशा कसम खुदा की जिस दिन में अल्लाह बैठ जाए वो दिल लाख बैतुल्लाह से बेहतर है सूफी सिंह नायरी मिसी औलिया किराम सिंह अल्लाह की अदुकुम बकल्ब अल्लाह यावर बकल्ब दो बैतुल्लाह नसी तवाफ तौरी दो अदुकुम लागा में की अल्लाह यावा कल्ब दुन में गुंजा हुआ सुभान अल्लाह बाप तरबा क्यों हमने गले अब करीब मरम गिनो मौलाना ना दुकान में वांगांगी दे मैं सीना ठोक के इसलिए कह रहा हूं आये थबक फन्नंगांगी सी की मरम जे एक आयत के अंदर साबित नहीं है कि बैतुल्लाह के अंदर अल्लाह है आयत अब तो साबित है कि बैतुल्लाह दा अल्लाह नहीं है इनसे हजारों आयतें साबित है कि जिसके दिल में साफ सफाई सुथराई कल्ब से है शेंगरा पर नूर लाख रब अल्लाह ला करने बा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अगर अल्लाह या रब कल्ब से लाखों हज तक की बेहतर ने सुभान अल्लाह अदुम कल्ब वाला दुना एक लम्हे का फिक्र समय में चल के सकीने में कलमान फिक्र तो की बा चाहे जाम की इबादत की है ने सवाब चाहे सुभान अल्लाह हम तारे को चाहे जामा इबादत तौबे की मांगी एक सेकंड की गौर फिक्र ने न बगुन चाहो अदु की कल्ब तो परपुंग न गाय निंग सिगी तौरी में सुलूक की लाइन से तसव्वुफ की लाइन से सुभान अल्लाह सुभान तो नुसीजरा भाई पाई पर जचनाओ सा नसी आई कोई चमन न बखर ले से कदाई दिगी लाखि बनो हाइब दुनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिगी जनरली ओने ले रमी आम ओने ले रमी हुजूर पर्दा तो भी करे मशाइख सिंदा पीरो मुर्शिद सिंदा सिगी पोसे सिंदर बने अदु की मतंग मतंग लाख बनी वे तो माली लंबी तो माली थबक तो माले हजरत मुजद्दिद अल-फसानी इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी सिलसिला नक्शबंदिया की हजरत मौलाना मुर्शिदुना इब्राहिम उर्फ नौशा खान बहुदा कुंथरा का मंगा से लई बसे आ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दगी जनाब रसूलुल्लाह दे हजरत अबू बकर सिद्दीक तकी हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु सलमान फारसी तकी हजरत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर सिद्दीक अभी मतलब बायजीद बुस्तामी मतलब अबुल हसन खरकानी सुमाई तो मतलब तारा के तरु शुदा हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी अहमद सुरहंदी रहमतुल्लाह